ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨ ꯍꯧꯖꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨꯗ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯒꯗꯧꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯍꯧꯕꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯈꯟꯅꯖꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭रीम राइटता ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯂꯦꯟ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯄꯣꯂꯤटिकल लीडरनी ꯂꯦꯟ ꯒꯥꯡꯇꯦꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯑꯩꯒ ꯊꯪꯅꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯙꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯠꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ngasi tamo ngasi leiriba ngasi manung hunagi akhoi thauramsida paikhatchadoriba sigi matangda in yanana tamoda je social scientist amoina tamoda kari phaubi adu kari react tawbiningi haibadu ai thamjarake madudi ngasi garang si khaki natabada lisang sina manipurda issue sing amana maram oiraga natragana amana maram oiraga ban tawba any kind of protest tawba blockade tawba tampaki chingi haiba khaidana as a whole manipur gi context yengba kanda thokdok athokti mayam thokre yes issue singduda mayamna thoklaga moida pendaba nungaitaba phongdokpugi tanja do lobuni haibisi mayam loinabak bhab taba ngaktani adubu protest tawu matamda ka henba bahailoneba protest na maram oira kanda thoriba mangta oriba mayam singse swaida leibaki issues dadi yauraga leibak ningbadi malakta mo lakpase tamoda kari phaubi karaidagi tholakpano masi tamodagi khangjaningi search mai tobuni khoigi masi lengak lon gi kanglon da dum malim gweni yorba pot mane kamaina yawge da khoigi democracy ji miyam lengak manung sida miyam jing sida magi pelaktaba adagi lengak sigi mai thosil policy jina karigum miyam gi order tena bada lakan hek moina miyam na langba lawba khongba moigi protest tawgi position nei dum ko adamasi political consciousness leirakpa horpa miga political consciousness ki maturity lenga lon gi maramda yamna khangaba miyamga khangba horaiba miyamga ani gi protest tawji malem gi wen kheneiba aduna chakot palam gi adagi di mayai werap chakot pagi dai chakot tribalam gi malem gi wen ahum khaido leri jingji manungda khoi chakolai baga chakot tribaga gi miyamse sagi lenga lon gi maramda khangba horpagi moina thengnaba posi khar kheneiba masi aina haijabai maramdi kainoda se khudam aina ban haire ban tawbusi manipur gi miyamna banji taw matamda banji gi tawgi maram khangabra ai maram khangom changiba maram ji kamaina lege da khoi gi se miyam duna numitu da general strike na haiba ji kanam tholoktraba adu de lenga paduna vote kumbani mikhal hak kumbani mikhal hak si mikhal da thadara kanda ka hiba dmaina o miyam na handaki issues di moina support am chang toromnina aikoina masi dang ta policy ma sem da yadre na lengak loi jing jin logadong ne adugi damakta utpasida ngasi bawda khoida general strike tawgiba sina policy semdokhiba ji amata yaudri ko awda sigi general strike tawbuji miyam gi uliba posi urakan da lengak loi jina kaisu toroktra kan da di he na kanjin ba khoigi karaitare hingsa yaudaba saram chat yaudaba hingsa kai moin haido saram chat yaudaba movement ji tawge hardi yana mada lengak loi singjigi magi machinery khoigi thabak tawriba thopuri miyam ji pangda lahandaba thabak tawhandaba change aidi loisang guding mi ji lecture kanduda khoigi lenga ibajing sina waraktana prajana pamaji pirage gaina khalan bagi matang oigadwa bagi damakta khoina lambi thingeba sigi lambi kuting se karamaina thingada da yam maruina office ka mi ji ne ba thingdoi je moi ji thingaga office kumak pa ka ba kanna tawba atei matam jina khara thadokpa maji mongji tawgada ba maramdi office ka takanda paralyze torok do government ke adu da moina demand ji pi na ba khoi gi sina office karak pa matung ji ni yam kan thingis
ऑफिस कुम कुम तम जी अदुम तुए अन अखोय मसेन ताइनरगा इहो तोरिबा मागी मी सिंगसिगा इहो जी सपोर्ट तोगदबा मियाम सिंगसिगा अनिगी लाउना खोंगना तोरगा चटपगी मोंग दोना लाकपसिमा अखोयना उरकपसिमा अफबदि नते अदगी अमना मु सिदे येंबा याइसे अखोयना मागी से लंबी मतेक थिंगबा अदगी तोंगान तोंगान बतौबसी लंबी मतेक म थिंकांदा लंबी दु चत्रगा अतोपदा चटप यारिबा अद लंबी इसिदा बखोयदि अचौबसिदा नि खर नालिबा मनुंग जिंगसि लोय मोली मोंग सादे अकुरा तोंगसु याम लई चिनसु याम चिल्ली अद मियाम जिंगसे अखोयगी सोमदे थैरागा सोमदे लोय चलेको माइ चफम थोबदुम सखिनी सिगी अचौब लंबीदनि थिंगौरिसे अद वारगा लेबसिना मियामना वारौनरिबा खोलोइनबगसे मसी मियाम जिंगसिना मसबाइना वारौना सुम चलगदी एनी मूवमेंट दा मियाम जिंगसिना हेना थवाय यारतबा एक्टिविस्ट तु गाकदा फोर्स तोरगा थिंगबा फोर्स तोरगा मोइ पामा पोदु तोकांददी मियामना सोगलगा चटपा इहो नतबदिना इहो दुगी कानबा पोदु लाकनि थाजदे अदगी अरोइबदा सिग मतंगसिदा इना मु थमजनिंगिसिना सिगुम्बगी मतंगसिदादी इहो तोबजनसु इहो तोरिबजनसु अखोइना से इहो म तोरेना खलेदे लुसिंगबजिंगसिना मागी मी मखादा लेबा माई खोंगलोय म्यामसे खोंगलोय हाइगदरा मोय लुप लेमिना म्यामसे मॉनिटर तगदौनेबा मबाम कोदिंग सकदबनेबा पुलिस कमांडो ना कहीं ऑपरेट तौगी एतंग आइते दम चतना खोदन तौर स्माइन मोइजु मी म्याम थादोग मियाम से ज्ञान तानदौनेबा मसी की पोसिंग ngलिंगे खर उरमने होजिते उगिद्रमनिना तौनिंगबा तौरअगदी इहोदुदा मांगजबलेदनको अदुमंगनी होजि अखोइना ममि तारिसे अदुदा अइन साइजबदो अखोइ अटेंटिव पब्लिक नतबा ओइरकपा ए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से लेंगालोनगी लोकसिंगजी खरा लेइबा होरकपा लेबाकसिंगदा सिगुम्बा अखोइगी सुम खरा येंगबदो नुवाइतो पोट म्यामसे मसी मसाना उइ मदुमंगनी अखोइसे ममि तारिसे ओके तामो धने थागचरी ओजा लेन गातेदा आइना हुजिक लाक्चनिंगिसे यस पीसफुल ओइबा प्रोटेस्टदी ताद्रे सिमदी अदुम मयाम अदुम खंखंग न वाफमने बहालियन हेक ओइदिंगे खरा खोंजंग हेक कंद्रिंगे तादबा अदो आइदो ओरंगने ने खाली बन अदगी ब्लॉकेट का तौरिबा खोलिबा मयाम सिंगसे तंगाइ फदना मसे प्रोटेस्ट तौगी टूल अमोइना सिनरसो इशू अमगी इशूदुदा खल्ला कांदा यानिंगदबदु उलैने तौबदबु हयेंग मदु मोइना प्रोटेस्ट मनुंगदा बहालियन ओइबदुना मरम ओइरकांदा लेबाक्सिना क्या मांगहुबा ताहुबा नसाइगी कोलेटरल डैमेज तो कमाइन तौदना यारिंगै थोलोइदोगे हाइबगी पोटकी मतंगसिदा प्रोटेस्टर सिंग द करी अपील तौबिनिंगे अदुगा मसिगी मतंगसिदा ओजा लेन गांगती करी व्यू थंबिनिंगे वेल मणिपुर सिदा बन हाइबा ब्लॉकेट हाइबा से कोई ई द तोंगदा लेखरबा जस्ट दम एखोइदा पखरबा पोन मोइन दम ए हाइजगे करीगुम्बा इशू खरमदा तंगाइ फदना सरकार द निबदा पिरक्तरे हाइरगा बन ब्लॉकेट एखोइ ताइनबसे आई थिंक सरकार हैज टू कम अप विद पॉलिसी पॉलिसी अचित पॉलिसी म लेतबा मरमना मसी समाज द लेरिबा एनी बिट फ्रॉम एनी वर्क्स ऑफ लाइफ करीगुम्बा सिबदा सु बन नुंगाइ तबगी दमंग सु बन अदगी इशू खर चावरागना लंबिरोमना ताइनरपा नत्रगन ऑफिस रोमना ताइनरपा हंदकी एखोइ मूवमेंट अदुम एखोइ उबा फंगबनी ऐना पामबदी as a citizen okay to anybody who comes out for any issues that demand of issues that tangible issue low issue prajagi issue have I think we need to classify and identify which are the issues that public mayamgi oiba yaba issue ra have se khoi identify to mathau tai just because of patriotism hairasin just imalebak nung sibani haiduna issue khara da hek dai khoina changang la to I think it is high time for us to rethink it and retrospect over mathau tai karigino ra hojikti leipak ase it's a civilized world already century maning century gi leiriba pot phauda adu phaumoi ban blockade ha ma cha cha bani ngasi ekhoi gi laibak thibadi ekhoi gi leipak se issue na thangre adu issue sing do it has been phagbak adu yagado issue mayam na yagado issue it has been direction amase tongana adum chatpasu tangai phana yaurabani issue goal do yawtaba karigino araga ngasai gi emotional mix of emotions umala adegi prasin ngasai gi ban ne haina ban gi maming da khara ngau sinaba thaga laga adum langba khotpa mi se adum leitaba nati maduna phagado ba yagado phangado ba khoi issue sis da khiktang adu dei hena khoi laptop prain so thamningi aduna ekhoi ge in
full democracy dadi every citizen or every individual have a right to protest, but that form of protest should be protest do yamna Constructive ing batappa do yam constructive oi badum ba protest oin to banadi phagadra hai basai thamni ado loina loina na ngasai gi hangbi bagumna ekhoi gi leiri issue sing se government su tabi daba mot ma se thamye ba asum moi horani ban tawgani blockade tawgani adum tawjara sunu adum tap na si thagani hai bagi tendency ma moi da adugi mindset ma leiri ba. I think government also should act yaba piba yaba ado haidok pa yaba pot se ngan haidok hoba mi sidringe da langdringe da issue si chawkhatringe da loisin hoba matho mati ta braina khali, and this is government ge side to yamna negligent moina e thamningi maramdi issue sing dum matam chana solve to ba adoga loisin no matam dadi asum issue achaw chaw se thoi aduna sarkar su adumak ekhoi ge issue sing se da piba yaba khan thaba yaba dodi thuna khanbiba thuna haibiba di phai yamna putharaga sangna putharaga dile tactics to bududi miyam hena sauhanba aduga olangba leira hekta asumba agitation ma thokrak pase asigi root cause ne aduna I think equally even ekhoi citizen ma khesu we are equally responsible how ekhoi gi leipak se santi lehan drive se ekhoi citizen khut sunni hojik phogda tamosu adugo jalen kan su thambining base thambi wafam se aina sum logjabada protest se tangai phadna tawda yadaba pot khar dilerani classify tawbudi changagani adubu tawbo matamda madu karai bawba tawbu yaba karai bawba mangan bayaba mangan da bayaba haibagi wafam du khanbagi matam du oire adu as a whole sarkar na su protesting se violent form logdringai da hana yengjanba tabiba aduga thabak tawbiba machangi haibani damo yamna nungai tamo hujik phogda leriba matang se मेन तामो इन स्वाइदा तामो दगे नमु मखा खरा हेन खंजनिंग बसे सोशल साइंटिस्ट समोइन तामो द सुम स्टडी तौबुदा सम रिसर्च तौबु कांदा तामो मेन हुजिक उरे इसे कोगी यूथ मरुइन अंगांग नहासिंग से बन ब्लॉकेट पुति हानदे सुन तौलाई अदु सम 5 years span gi स्वाइदा थोकपा ब्लॉकेट नत्रगा बन सिंग से याम हेन वायलेंट नेचर खर उबो फंगी ताम स्वाइ सिदा तामो इन सुम उरकपदा आइगोंदा फावजबा मयाम द फावबुदुनि द इन तामो थमजरि से angang sing sigi ingkhalak pa naharol sing sigi ningba thungda basi yang kuina mayok narakpa adu tanja ma phangba kanda phongdorok pa gumba blast tor pa dong na ma khak to basi maswa hi tamo keri view thambiningi moi ta sing masigi sauning basi karai dagi la ino tamo masi kramai thambini masi keno ne sir khoi gi magi iho guding gi magi pambai ma scenery se method of my movement se masiga government ki response ka mariam lene haibadi लेंगाक सिना मागी रेस्पॉन्स याम फरगदी से शांति की पोची तौकांदा लेंगाक पने हेते पीरबा अदु अगदी शांति की पोची दुम पामकनी अदगिदी खरा लांगागा वायलेंट ओरकांदा पीरगना वायलेंस दुम थोलकने मदुना मागी लेंगाक सिगा मागी पीरिबा मोगी रेस्पॉन्स सिगा इहोजिगा मरियाम लेने खुदम मोइना महात्मा गांधी ना मागी ख्वाइदगी मरु वेरेन लौजरिबा मागी नॉन वायलेंस मूवमेंट सी जर्मन की हिटलर की मवांग तौरमदी गांधी की फॉलोअर्स गांधी जो सिरमनेबा मागी फायरिंग स्क्वाड मवांग थमल हातुगिनेबा ब्रिटिश कुंबा खरा सिविलाइजेशन की मंगान याम फंगबगी मायोक तौरबगी फंगिनेबा अदुना अखुइसु साइ साइबिबदो अखुइसु माय मूवमेंट जी तौरदी मियामना पामबसी ले रहदी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स ना यामना शांति पामबा इंडिया की सुगारे होल द मूवमेंट नॉन वायलेंट तौबिगनु हारगा मागी मोइना मियामना पामबिदु उबिद्रगदी वायलेंट तौरगदने पीबा खुद मोइना नागालैंड ना नोमई एक कापै मखोन तारगा स्टेरु थुने बिथोकिबा अखोइगी ना 1950 दगी ना अदुम इंग ना तमना यामना शांति होइना होल द मूवमेंट तौरगद 70 दुदे फंगबा प्रजानागा जु खलम दोबो लेबा ओ मसिदि खरा इरांग तौरगा नोमई मखोन खरा तारा खरा फबजानी गाना खलन बिसे मसि लेंगाक पजिना तौबनेबा अदुना लेंगाक पगी लरिबा मागी पॉलिसी प्रोग्राम थौसिल अदगी थौरांग को अदगी मागी थौरम मयाम से आइदी पॉलिसी अदगी प्लानिंग प्रोग्राम सिंग जिदा मरुएना नारोल सिंग सिगी अनरेस्ट सी डिसकंटेनमेंट एक्युमुलेटेड डिसकंटेनमेंट याम सांगेबा आइदी तासल लगा लेबा पेन द थमोइन गी पोसी करिगबु खुदोंग चावम द मैगी चिंग पोखारा को दंग पोखाइ बनेबा मसिदी मसि नेचुरल ने मरोंदा आइदी इंखलेबा नाहागा अखोइगा यंगनबददी मानरोयबा अखोइना खंदबई पोट खरा यावनी अदगिदी यामेन वायलेंट ओबसु हैनरोय को
माई सही मतंग इंखलपसिंगसिदी फ्यूचर से उरक्त्रबा विजन से उरक्त्रबा तुम्बद मोमोनोगा मागी तुंगी आसा मैम फंगनी है नोफेट तौरगा तुम्गीबा अंगांगसी चामगी मनुंग चाम सी लेत्रबने अखोई मतमददे अखोई नोफेट तुम्मेब अइना फंगनिंग थबक फंगनी थाजेब अइना तौनब तौब फंगनी है थाजेब अइना इथौजी खरा पांगथोदी लाइक पाबा मरम मोप खरा तौदे अइगी फ्यूचर लेगान खंजरगा मंग मयाम मंग तुम्गीब नुआइरजानी मदु ngasiga angangsinggi leiriba चामगे angangsingida कोक मोनगा ताइना बसिदा तुम्बा यारो कोइना होनबदा onthok mayam tawr isineba tumdana lege khalak ku yawramneba hingibra hingdabra kain wang hangabaneba adumaina pen dabana tasal laga leiba moigi kokta moigi thamoida siguma tamje ong phangkanda masana adum lengak pagi mayokta maigi ching pokhair padongna thingnabase adum tawni okay mase chakottaba lengak lon chakottaba akhoi hold up by thausil thorang sing sigi miyam da kanadarak dugi nimaram digada politics ki aseng magi art je miyam da values pi haibneba okay values ji piraba hoji lengak pa ma yamna sawar ngang jeriba mayam do kanaba yam phangba mi ngaktaneba kanaba phangdaba sing di adum yam sawraneba adugi sawba masing do masing yambane sum naraga kanaba phangba di phangdaba no masing yami aduga moina nungai trising asing rang ka kinate aduga asa do mami hamjalakpalina tasal leba ningma kai puni haibni yam nungai jai tamo ngasigi manung hupagi tanja si yam nungai ba tanja do hujik yore makha tana so khoi hiram sida kharak hena muk khangmina ba adugi tanja do mayamdagi lawjage adubu ngaktangi oinadi akhoi short break amtang lawjage break ki matungda miyeng tabiri punamukpu amuk hana ai mi break ki matungdi yam thuna hanjarake aduga lengdana lebiu miyeng taduna lebiu मियाम गिदमक हांगदोकचरे मोरे गेट नंबर 2 दा कमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना सागतपा लोइनना हंदक संगाख्रबा मल्टी स्टोरेड मार्केट कॉम्प्लेक्स मियाम नललोन इतिक तौना बगिदमक हांगदोकचरे कॉम्प्लेक्स असिगी स्टोर सिंग पांबिबा सिंगना अकुपा मरोल गिदमक वेबसाइट www.manitco.in नत्रगा www.dcimanipur.gov.in तगी फंगदिगने एप्लीकेशन फॉर्म थाजिन बगी मतम जुलाई 11 2016 फौबा सांगदोकचरे Impact News ki manung hutna commercial break tagi amuk hanjare lona namiyeng tabirba punamakpu amuk kana khurumjari makha tarakpada oja len gangte aina oja gen len gangte lakchaning base mendi yam chumbawani sarkar si tamandaba khangmandaba adugi potum dilere adugu tararoi khangaroi na protest ban gai se aina khamda to khidobdi mande aduga any expert oigera any akhangai oigera manipur da ban che karam kanta to khidagi haibasi tamo in khanbada yamna lubo question answer oin thok tong mali damo ko ado chati chathari ado swaida citizen singda protest chatharaga su issue du akoi ki maram chaba issue ni sarkar na tadri du taw haina protest or kadoi ni damo ozalen gangte tarak traga su protest changhan badu issue du na maram orga changhalak badu maram chaina lawraga su leibak su kitang ningbiu leibak ki su kitang khanbiu matung tarakpada leibak sida kamai oihongni ngasi chatharaiba protest tuna madugi form of violent nature duna maram orakanda aduki matik mang takhiba madu amuhana repair to bursu waga da phim dudi thamdabana phabra haibasini aina pusanjari bo khalon se swaida as a political leader na ha ori political leader amoina mayam da kari paujel kari message thambini school of thoughts that don't trouble until troubles you. Problem se sublang lang train khala se. But when you invite the problem, naturally that problem will follow us. Ngasi leiriba ekhoi ge atmosphere environment se some or the other way influence samade khoi chale. Whether that influence may be from external force or from somewhere sponsored forces
or somewhere within the valley area or from within the hill area. Some kind of root cause somebody dum lay hen ay thamning. And when in the course of ban lakpa kanda, actual ban do na cause amadu gi pot to project open oid rebo jikse. Some na hay bada. Ekhoy jik JCLP gi movement kan na chang silang pasida. Ekhoy gi Robin Hood sikhi. Nakanumada anti-tribal bill ni hay do na kan na protest tawraga somna sumi mapan sikhi. Karamba mong de khoi se leipak se leira pra se khoi analyze to bada. I think people of this state needs to come out, say okay, na see the khoi in fast moving 21st century se da. We need to focus our lifestyle with the modern age. The technology is so fast. Asi why de khoi lamba phangdring is de khoi na siwai da. Kan ne khoi masen to na ri se. I think it is very unfortunate. Some na hai bada. Maite ichin now sing na. Mi sire siba mi oido demand ma tawba gi ma sibani na mai masa haksang se lawro roi. It has been placed in the mob for 10 days or 20 days. Yamna khan bada yamna nung siba pot man. Nakan mada family sing su khan se. And on the other side of the side of fence the ngasai agitators sing su khan da yade. Adumak tawai hai ra khoi so ching na sumuka tamna tawriba mi sira lokhat tabi tawbse ching da ju mi mapan si se lokhat ri ni more than 10 to 11 months happening lambi boycott tawre lambi thinge natraga nungai tabagi yum neighbors khanaraga natraga kariguma issue mada mi si khre mayum mai thai mayum mai tharam ne khoi su tribal jing su mai tha ba hore asium bagi post ma urapa kanda adum follow ma adum unprecedented oina follow ma toba ha se adum leibrai na khale aduna assume ba yamna unculture oiba civilized world di I don't think we need to even fight to our neighbors matam leitre ha wanada when the world is moving so fast ekhoi di egi neighbor da natra nakan ma da natra wang ma de khoi khat na ra law na ra hai na le I think it's time for us to really think upon it that ekhoi society is a ama understanding nung sinaba ado amang pang na lakpa kana de assume issue sing se anu mi siba le rasu mai mathom ngam pangthok kan issue da na tonga na tamna lakhan se mi do na at the expense of that dead body let's not do our politics ado in hiding body even politician natra political leriba arena sida su let's not take any issue in political way issue sing do solve to ba yabagi momentum da leradi let it be solved why it has to come into a political scenario da lakatra asiam ase ekhoi gi hainabi chatnabi manipur se dadi ekhoi prithvi da to da pot punamak se ekhoi puthok rai ni asina karino takada ba ekhoi lakada ba generation ichai su sing se karino ekhoi takada ba se aduna now it's time for us to wake up when Japan was already bombed Hiroshima pajan chairamaga next few days restored them to hiding body this guy day and night 24 hours tum de Japanese gang puse makeshift thabak tawri adu phawda moi se prithvi se moi tanmang amdri bune ekhoi ga changdam ra gari khoi de no where nasai tamon hai bune ekhoi di tumba hogalak pakan da potul oina loiram we realize at the end of the day so therefore my humble suggestion and my humble appeal is for any differences issues let's talk together let's sort it out amaga ama understanding de khoi khanaba amaga ama phomada adum posit talk kadobani violence from the protest from the lambi thingba economic blockade to all this are nonsense aduna now ekhoi mayam lebak mayam se praja mayam sina ekhoi so we need to do our duty sarkar so leriba sarkar so miyam sentiments khangpom thokni aduna praja ama leitraga di sarkar leiroi sarkar leiraga praja leitre sarkar so leiroi it's same side of the two coins aduna we need to involve ourselves together we need to fight and we need to stand together from any kind of untoward incidents that should happen in the future thank you so I na tamo dhanabi lai samdai lak chaningi se ngasai oja len gang kina sum wari sarak pada khara yamna khoi gi aina sum phauja wa hai tai
mayamnadi sum ngasi ngarang se sum topic mayam am sunai ni ne kharabni tamo akhoi gi singa tam gasi lapthong ngarpa kholokpa kaibagi pot namka adugi pot tu ne pusun jar ka doi tamo ngasai gi the form of protest di amana kanana kanagi matok tamborodi madumadi yamlurani haiba but somewhere copy di tawdi tawre haibdi link kam ti leri damo mot manabai ni damo swai da tholei se haidi formation manare isi mot manaba wakhan manaba adagi karai denom dagi pulak pai keno duni damo haijaning ba ina sum haijaning ba se swai da khujikti adugi matik chawkhale aduga atopa lebak yumthang nariba mayam singse yamna khumang chawthung na changre adu oradi even in terms of protest ru tamo ideal way of protest to amana horoga amana matou tamna bagi matang du oire na thambase tamo kari mot pibi ningi da sumyam sara da khoi gi magi politics ta ju magi political socialization and political culture and legi aidi socialization ji khoi gi krai tare khoi gi miyam marak sida magi politicization to matam do ko political consciousness piba aduga mi jing dugi magi wakal da lariba magi attitude beliefs emotion ko aina thajariba aina khaliba ai kok da lariba jingjiga social gi magi system duga naksin ragana social culture have never lenga lon ga naksal lagana lenga logi nat oi gi doine lenga logi nasi progna ba khoina yam maruina khoida yam chaw masigi agency mi yam ji fail oi riba haibidi miyam gi apam ji magi peoples ki demands me yam ji miyam gi apam ji mai makok ta mai khundu da makhon thoga sum leraga khoi gi malang da sum yeiraga leraga di kana bazu leite dana madu poragna ba lambe lam leiriba lambil ji miyam gi thabak to biriba civil society aduga lenga lon da sangai ba political party aduga mass media koi media ahum ji gi lambil ji da ne ba laga tawris ada lambil ahum ji ga adagi tongan ba masigi manung da yor ba agency miyam jing jina akhoi gi leiriba lamdam dugi miyam jing jida manaba pot am porake di manana socialize to godong ne ada akhoi gi di politically quite again the political socialization to goda political parties e masina vote lepagi chahi ama ngangba meeting sida politics da ngangbam ti yaudre lilani lusingba ama hunba lusingba ama na hunaba khara naksanna ba di mai ani wonsan raga lila gi type ta miyam ne mi phak nuai chali ju hunna bagi ne ada laiba laibak sigi liberalization privatization globalization gi india da hongai ba magi political economic gi structure ada laiba process masida malem gi lamjel sida smile laiba khotpa aduga akhoi gi miyam jing jina hoji karma fium da lairi lenga ko jing jiga khoi khusam na kai to we ga bagi tang ra bason miyam ji aina hek tarak ko meeting da ngasi bok da ngangom ta dri masina maram oidana miyam da political consciousness ki socialization political socialization to goda badu tat lepra masigi mari ji ma khoi da hoji bok da mayon chongtri si chongon changi number 1 ani subada mu khoi ni yeng matam da socialization ji to matam da se kuda moina singtam ani gi sida yam nungai tabasi from the very beginning wari ire tongan kuki gi war of independence na kuki ngakta khoi maite gi singa khamsra jawa master brain we ga du yaw bote ada khoi nupi lang gi ire dana maite nupi gi lan ngakta khoi un ba ko ada gi di thobal lang gi matang neinare pangan atip sawoina luching idu panbiroi tongan na itihasu tongan pu wari ji tongan loi leire ada socialization ju tongan tawre tampaki mitei jingna gangai da punjan na honari ba chako bo da punna honari ba adagi thodo wathok sida yauksin na ba hori ji common socialization gi process ama da chang pa hobne ba singi na masi mu thawa sadri ba singi na yahol loi de honari ba ko laibak di di ngasi di english ki khabar khara tholok pa jam ni pausi khara thok jam nungai re ko matam ma da di kuki na iba khabar jina kuki na pajaba naga gi ijaba ju naga na pajaba abaiti ro de iba jina maiti na pa ba pau si phone da le ba pot amane ba sigu me am ji macha di weraga moi me am jingina pulap sigi apun ba wakhalon common aspiration ma porna bagi agency oi bani na khoina masi me am ji matam chana thabak to hon da bagi am chawba amang bali je ba anu ngasi ba da masi tawdri ba khoina aduna aina khanjaba da masigi posi angtang samjalak pada singtam gi yam nungai ba pot ama laini ibana khoida composite history mathau tari aidi singna manipur sagalak pada logi daba thabak lai tabawna de tampakna singi damakta tawgi daba thabak lai ponte singi I tamgi ini sing yaw daba tam laite tam yaw daba sing laite kaina matam dugi ching tamgi ahal me am khalama wakhalon du ngasigi miron na khandaba se masigi mari ji tatpai ne aduna hojik se khoi tawga daba homework siam lai gre
अदुना लुचिंगबा ममना सिविल सोसाइटी को वगैरह पॉलिटिकल पार्टी को वगैरह लुचिंगबा में एक सिनबगा मा थोप इशू में तो पुथोपिरकपको मणिपुर से तौगदबा से इशू से पयाम दे यामग्रिजे लुचिंगबा उलुब लुकी जुम थोलपजिन अमम जुम पुथोरपदगी अमतजु ओइदबा अमतजु ज्ञान तादबा खोइजे कनाइनो ओवरलैपिंग तौदना मंगान में फुजनरगा प्रिजम मनुंग लेबे दुमाइना असंगबजु उदा अंगांगबजु उदा अमु उदा तौर पुरा लेबगी मोंग लेबसे मसी याम थुना चेक तौब संगे खने ओके तामो याम नुंगाइजे मनुंग हुटपगी तसेंगबदी लेंगिरेब गेस अनिमक्ता इन थमजनिंग से टाइमिंग दुदी लोशनबगी मतम दुदी योदी और अपने अदुबो लेंगिबा गेस अनिदा से आइडिया शेयर तौमिनंगबा अदगी ओजालेन गांगतेनसु तामो धनबिदा हाइफेट हंगनिंगबा अदगी क्रॉस तामोनु हाइफेट तौनिंगबा अदुगी तंजादु लेरगदी तेंतकना अनि अमता लोमिननबगी तंजादु तामो इ थमजगे तामो ओजालेन गांगते करी हुजिकी वाफमदुर करी थंबिनिंगबा ओजा धनबिदा लाइसमदा करी हंगनिंगबा खोनिंगबा करी फाउगी हाममक्ति हांगरोइगे मतलब ले द्रबनेना आई जस्ट सप्लीमेंट खरा तौगे मणिपुर दा खुंदा मिनरे इसे मैते खक्त नते कुकी खक्त नते और अनदर ट्राइब खक्त नते मणिपुर से मैते पांगन कुकी नागा सेम आगा लापा दो मले पाक डिफरेंसेस क्या मरुम लेरगसु it is our duty to thrust out our differences when we have a dialogue. This is very important, number one. Number two, act locally, think globally. Act locally so higher roise. Act globally and think globally ki mindset hongak pada. Adom Manipur, Santi over Manipur. Yamna economy dasu yamna self-reliance obi aba adom Manipur leipa. Education hub amo han bayani dom leipa. Then Manipur se the ecotourism oiba yaba leipa mo han si. Amaga ma hunna bada ekhoi mi matung tan mga moy hujiki leiriba yamna fast technology world sida. We need to come together and we need to solve and resolve our issues together. And ekhoi asigi pot se lakpa kanda ngasi aman ama hainaba aman ama issue to na ba se leiroi pukham mada chak chamena bani ekhoi na cheng sa ba se bihari ki cheng natraga karnataka cheng ibanati chari ba cheng insang pot punamak se ekhoi adugi manipur leba ki pot punamak ni aduna asida maitei naga maitei pangan bukiana division se thamoroi se yarim khai adugum bagi kok ta sanaraga divide and rule policy lebi atudi ekhoi isa gi society isa gi leriba koluptuna kanano haibado pinpoint tawraga adudi ekhoi lapthok patai adumak toba kanda there will be a change in Manipur. Thank you. अखोई ngasi manung hunna ki thoromda oja len gangte loirakpada lengbirapki damakta amuka na thakachari oja dane tamodana bi laisam rusu ngasi ki manung hunna da saruk yabi ki damakta amuka na thakachari. Thank you sir. ngasi ki tanja sida akoina khanna jariba hiram se ngasi khak khanaraga hek loibe aba poti oide masi matam yam changgini matam yam lawrkhini akhang he ki agi expert ki view sing opinion sing tasalakko mathau tarakhini tobudabu afaba manipur ama masak thokko manipur ama शांति ओबे मणिपुर दुम पुरक्सी हाइबगी वाखल लोंदुदा ngasi हिरम सिदा मनुंग हुटना की तंजादो लोकजबनी ngasi की ओइनादि इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग हुटा मतंग सिदा लोशन जरे येंगिरबा मयाम पुनमक्तगी काइननबा याथंग निजरी पिनबिरसु